Biyag di tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid, ta sumatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di ba't nagsaritaan ta nga agawid ak kita amalam? Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamot laang ti mangibagbagay iti dayt na. Inton bigat kan nga agawid. Apay, kaili mon di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamat akasta akite? Mauhatan na kumamat. At dadagita anak ko ang mga uray kanya. Nangro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulong. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagitan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapnada kagitan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulangin kadamanang mo. Kini mami, what? Jak makaawid. Tanda importante at dinaraya ka seminar. Sige nga rod agananad ka kanayon, Daddy. Agawid ak inton bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwarta nga agawid ha. Well, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga rod. Rumbong lang nga among ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang. Kat mas i-priority mo di asawang. Laglagi pa mga adotiing karim kanyak idi inaram na. Imbagam asyak lang di ayatom dyan. Katulad mat ngamin. Kunampay anapilitan kalaan ang ikasar iti asawam idi. Tapinikot na kakunam. Ngam, kasla imposible mat dagita ngay bagbagam. No pinikot na ka. Kasano ang nagbaling ado dagiti anak yo. Wala. Saanan aday tati pagsaritaan ta, Kitty. Tilaang may papankada tati panunutan ta. Kat, kaano nga ron ngay asinaam ti asawam. Di mo't imbagakan kan, ano makagradwar dagiti anak ko iti koleyo sa akong panawan. Nagpayag matdaytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuukan ako nga aguray. Basit la pa nagano saan, Kitty. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, ta suportaram laang ng dagit ni anak mo. Urayan tati umno a panawan, honey. Naimbagman ta nagawid ka, kite. Ay napangaasim, di ka nagsubli dya syudad. Agdali na adkan dito'y balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadami dya syudad. Ti panakikam kamalala mi jay. Uray ka malala taado ti kwarta. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo. Mairanranod kayo iti-it-itad tinoblok kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwarta gan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo ti daka sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan laasisyak tikas to'y? Inuugma pa'y lang aming ti ugali yun. Iso akasta kayo. Sa balin ti panawin ita. Saanan akas iti panawin nyo. Iso abay-bay andak iti kayat kong aramidan. Saan mananatangkan ti ulom, kiti? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagakan ka? Di kay kadi madanagan. Kasyakton ti agbalin aligal nga asawan dyan. Pupuutin nyo to'y kunak, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak kita isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kikitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy ang wendak iti unig nyo. Mabasak ti panunot nyo.
Hoy, uray kabita, tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo nga mangurkurangas kayo. Takasano, day tala makibibiyang iti padayo at tao ti amu yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor nga agchichismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo, takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatil tingiwat na. Tapi namang regnada. Amo ka. Nababati pa ng kita da kanya. Naamuda ngamin ti may papan itinobyo. Ngam, anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan? At ang arod na patiganapanan mi. Mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta, wano, babae. Ay na, agatap ka man ako na akong for. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapata, san atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan la anam namin san arinog itong ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa lang, awan maramida. Kahit kumusta da gitubing. Kanayon da kadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo, awan ka. Amok dyan. Addamanin sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaamu ka, no pagatapan na kitidages. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawa paparan. Ngam pampanunutak dagiti apo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di ikag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutang kumapay na imbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawa. Namin adun aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo kag balbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliwan an papa. Papay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnag ko. Ngam marikriknak papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adun anapadas ko day takan ko na. Iha, amangal mat no atap mulaing day ka. Pasaray saan ang maturog iti balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha, Aginggat ka anong agtutuo kak iti sidong ti asawa, papa. Makarebrebel di pahikit din di panunot ko. Kasla kayak kumatan ti aglalaki. ay saan iha? Di mo aramidan di kasna. Agparbang ka kuma. Nagitilap tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam dagarami di ti basol. Ikararagam laktan di asawam. Tapat check ngagbalbaliw tumutlaan dagay. Kanon to pahi, papa. Kano? Talaga at di mo sungsungbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidat itat. Awag at ti numero ni bakit mo nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruhang asawa na ka. Siyak ti karkaritam. Iso para makita noan niya ti ibunga day ting aramidat ita dyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga taday ti nga umaw-awag. Barumot ano meron. Sungbatan yun, Mami. Anak pa ituloy tar aramidak. Sige anak ko. Hello? Asino day toy? Hello? Ata ni dyan kita? Ha? Apay ti asawa? Asino day toy? Sumbatang ti damdamaga. Ata ni dyan kita balayo ko na. Uwan. Aging ina na. Ta day off na ita. Apay ka di? Pakibaga ata umay dito'y dabos ko. Pang-aasim tadi mo lakdan ni dyan nga umay dito'y. Asino day toy kunak?
Siya klaan matkat di tilimad anobya ni Chan. Aniya, Nabayagan nga da relasyon ni. Nga, ilimlimad mi lang. Tadi na kaya't nga agiskandalo ka. Nga, kiti, kanayon na nga ibaga kanya. Ama pilpilitan la amakidanlakan ka. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano. Nabayagan a pinanawan na ka. aniya. Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti pain a babae. Sikat ni awanan pain. Ta idaldal mo ti bagim iti lalaki at saan mat ang mga yatyan ka. Ban! Ti awanan pain a babae. Kunak tupay ka. Nga damanan babae day chay ajan. Kastoy kanilatan akanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka kapwede pa nagpababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti da ito abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa baling asawa na. Asino nga'y? Di yun amuan no asino. Basta kasjay ti ugali ti amayo. Sipod babasik kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso a pumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnag kayon liti balay, anak ko. Talaga diag naknakam da diyay asawa. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda mamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabannog akon. Ala, baybay amon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrambangan na kalagitan na kayo. Ngam no kaya't yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamuka nga ron, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaan yan dyan. Kukwa ta aminan akanitutan, taawanan dagiti disturbo iti biyag ta. Pinanawan dak matan, diyag din natan dito'y balay. Sayang mato'y balay, nawanag na rin. Ngamad na kondisyon ni Flor Honey. Ha? Anya dayta? Masapol ka nung nga on time ti panangtid ko iti suporta dagiti anak ko. Kung saan nagdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day dyan nga ex mo niya. Nga pala, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apay akas ti reaksyon mo. Di mon samat kayat. Saman. Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanya. Nagapon nga tagay kayo. Hello? Hello? Insend konti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga intad na kanya ti numero apang isenda iti kwarta. Ha? Anya ka di dayjay 2,000 nga insen mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for
1 week. Good for 1 month, Daychay. Bye. Awan manamnamak kini dyan asuporta dagiti anak ko, Papa. Iso nga agabrodak laangan. Ano niya? Papay, saan namang magtaniti kwarta na gitanak niyo? Jay kabit na timang mangtad. Ta iso siguro timang igam iti sweldo ni Chan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day Chay? Iso apadasat ti agabrod. Ayan ti sweldong, Chan. Antoy, ilasin mo di para kada gitanak ko, hani. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti Chan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sa nabale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod matgaya man jay ex mo. Imbagak ama si Kuga. Iso apay tiyak ama awatan na dayjay. No awan maitad ta kadakwada. Ni, nagawid ka man, Kitty. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtak no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita? Wan, kasi ninaanan ti asawak JX na. Ket da kami ti agdandan na ita. Ay, Kitty, oh my God. Agawitan. Kababay na gitang ibagbagam dito istaw. Ay nananang nasaysaya at numaamuan dati agpayso tapno saan dakon asar saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chismismisan. Ilibre kayo mangkidi. Ala, agorder kayon iti meriendayo tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin at chismosa. Kas kada chismoso. Kitty, Oo, apayakas na tilangam asimang puwat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanya mi. Iso nga agsaran ni ti mabiit. Anya! Kasano nga rudan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapol kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan amabalin a maistambay ka? Ta sa anak a nairwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldong. Wen, Kitty. Anya ang harap ngay. Ano santa bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitadag iti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamutag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagkit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita. Ta nagawid kayo ni iti anak mo, Kitty. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tanto manan. Uraim tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Kasyak lang ti babae iti biyag mo. Katuan mo eh. Si kalaan tilap ko. Ayun gaya. At iti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahil na tinakainlabak kan kakat. Naparabor ka. wah. Si kamot gayam dyan. Sumrek ka. Agyaman ako pa. Pa, damag ko nagawid ka nun ni Flor. Ah, wan. Nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga dakan. Anyat masapul mo dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapod mo na. Nabayagan na nagsina kami kinikiti. Awan bibiyang kuno nagsina kayo wano saan. Flora, pakawanan na kuma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Tawanan tayo sigo da trabaho. Pa extra aklaitan.
Sa kala makapanunot ita, tabi masitan ti sweldong, ngam ididakkel ti sweldong, agsasarunot ti babae. Lipatan ta ko man tinapalabas, Flor. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipatan ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmatkit din. Ngam jaklat tamalipatan ti saem nga impalak ang mo kanyak. Pakawanan na ko nga, Flor. Patpatgan kayo karakita anak ta. Palubusan na ko nga amang sulnit iti nagkurangak. Pangasim. Kitty! Kumusta kayo, nanang? Ay na, naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Wala nang. Umayag agpas ngay dito eh. Kahit ayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawan ang kaslasok. Aniya, ay nakasano nga ron na itan. Di duwan tunta anak mo iti kinabalasan. Anya nga ron. Talaga akas na. Uri tada kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay na, nakapsut ako nanak ko. Adon, tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan, ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sa inyo ka di? Tama ka sa pulak-tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. Adda sir kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sa inyong awiran dagiti do ang anak kong bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsut ako. Isang agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay nadi kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kuana. Apay, kaya't yo ang makadan naman ti amayong anak ko. Wana, kaya't ko ama bukal manan ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaammo kayong aron. Okay lang ang kanyak. Nuawatan nyo manan ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ta ka manan dyan. Ngamladingita. No saanan akas itisigod ti tratokan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratokan ka. Diyan. Uwan, Flor. Maawatak da ita. Pagyamanak hindi. Ta inawat dakmanan. Ulit. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at tratokan ka kas asawa. Kan agsina ta iti pagturukan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Uwan, Flor. Maawatan ka. Tabmok abo nga amin daytoy timadi nga inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at titibayad ko manong. Adak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong di tabalay ni. Apay anagado ti tattao di tabalay ni. Apay, anyat mapaspasamak di tabalay. Ay, pagtanagawin kang kita. Di biyang mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano.
Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag. Kasano kami pa'y itanana? Talunton ti apo ko. Ngam di mo matan na oray, anay pasngay ko ti may katlo nga po ko. Pasensya ka, nana. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapinta sa panagbiag. Sorry, no pasig a problema. Kan pa kay babae ng team, papaay ko kan ka. Patpat kan ka unay, nanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumay tiyado ang nagkurangan ka nagbasuna. Diyakon aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso ang tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bintod ko. Apo. Biyag. Di tao. Diyak kayatin alokatan ti messenger ko. Mabuti nga ang makabasa iti pakasairan man ng tirik na. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Diyak kayat. Mabuti nga ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uy-uyawin da kung dagiti tattaon iti social media. Ay, hala, ano sama? Anya nga ron nga ikat nagkamali ka ading ko. Tinapadag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang, Oo, di kag sangit manan Papigsaan ti pakinakam mo. Kinagkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. uwan manang. Iso na lang, tadyak na adal husto dagiti adtang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamid ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arin o kihan. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutan. Kaya nasawan, naamiris mo dagiti puon kan ka po, no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan nakaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidag nga awan kakapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti na tao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanya. Uray ti asawa kat sininaan ako. Amamo ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di ka ti may sa arason no apay abin magsakakat. Di ki naman nagtulong mo. Naitid mo amin nga uray saan mo madakwarta. Nagulbud akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anda nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na kapayan dagiti nakautangam. Iso nga ganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakita mo yung post da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan, asino mat nga iti saan ang nakakita itjay? Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngem, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi-arugi iti negosyo. De kotse, ako namlan diyak amo ahulugan ba't day dyan? What? Anya nga ita? Isupay Idi pa'y langamin kat madlaw ko nga agin babaknang. Ay, wun nga rod. Agraraman day dyan ata, Hoy!
Iso nga anusan talatan no niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, jak kayat at tumulat iti dayjay at tao. Tsaka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa awan mat po una. Ay, saan ako na makautang tanadadaal ako na. Diyak pa yan kay tirumor dito balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga ta nga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mo't ni Daddy iti kalman iti asit ti pagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Amangan mo't no saan ani dadim ginakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? Ko. O sige, bay aman ako. Tainton adalot ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no iso dyan nakitam. Talaga, Mami? Uwan anak. Kat no iso, ibagak mo may nakasarungkaran. O sige, Mami. Urayat ni Daddy. Ta sigurado. Mangyawid do iti paborito kamakmakan. Uwan anak ko. Inak nga rin makiayaman, Mami. Sige anak. Diyos ko. Agingat ka ano nga agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tuusto a sitwasyon. Anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsingsingir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Wayne, umay ka kumustahin. Kaya umaya pagi padamag. Oh, pastragan ako na. Ay sige, sumra ka. Ay napasensya ka nuhan. Mariribukan ak namin. Di kagdanag, tamaawatan ka, friend. Maalag tugaw ka. Orayan na, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan Awan pa igatang kun iti kape. Ala, ingka agi papudot iti danong tagkapita. At ang groceries iti day taimot ko a karton. Allah, Marlon. Di ka man na nagdrama ditan, friend. Saan aday ti panggap ko? Ken, amom, imayak. Tap mo mapalag anak mo tirik na. Agyaman ak manan. Diyak ka mo no kaano ak makasubat yan ka. Huwag kayang anya di ko lang maipadamag mo. At the good news, at the bad news. Ang una at ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak po makayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka mit different. Iso na lang. Tanas ka na mamon dagito eh. Tapnoan mo mit kararamidan. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagit may papan iti agdam nga sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak matida maliklikan. Gasto yung amin, friend. Ni tatalito, amay saan nakautangan. Plano na ti agdarong. Anya, kasano nga idarong na? Kat nalpasan kitungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yung dayta. Ang nagbaliw nga ron ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyan nga bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na yung bagbaga kini tatalito. Ado Maysa ngay bagad, masakitan ka lang. Mga nudi ka makafocus iti aramida, friend. Talaga adyak amon ti aramida. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kahit pasinsyam langan. Bagay ito ila groceries, ti kabalak nga itad. Hindi kagdanag.
nakipakaasi akin ni Tata Lito, ngay kan nakapay iti gundaway. At makaulong ka, kaya't makaitid ka kan kuha na iti binulan. Ay nahagyaman ak friend. Kaya't ko lang unay ti makabayan. Ngamdiyak amuno kasano. Ay, nusan ka ngagbayad inton katapusan. Ay, idarong ka, Kristi. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamat iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo ang pagpalusot mo. Anya? Ay, pudno mo't. Nusingirin ka, ti anak mo, ti rason mo. Maasi ka, maasi ka. Aha, siya ngay mo't ang nakautangam, kadno kasapulak mo ti kwarta. Saan ko ang pagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadag iti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manun adaras ang nagpapakaasi ang kada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pagpiyastang andak pa yan. May papan iti utang ko. Nadadahil akong kadag iti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa eh. Awan ka't babain mo ah. Talaga, mangutang ka. Nits, kita ba ta sumungat o nga? Ni Christine. Imbag man ta na pagpalingkina. Ay, si puta man o niya tigatangin na. Ay katamuhon daing kan asin siguro. Pagalaan na ngay kumait igatang na ti karne. Ay, sa bagay. Ne, umaymot dito ayan ta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilimlim mga dagiti nakautanga. Iso nga itala arumwarak, Nits. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga ti alaem? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay na, nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may sa kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabayo. Ah, Wen, urasan mo na bayadan. saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, dayjay, nakapanaw ni Christy. Ay na, nakatangtangsik na dya babae. Di nakit di ka nun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to, umat lang umutang manan. Ay wun gayam, kunak man no, impabalo dan ni Tata Lito dayjay. Ay, diyan ka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni Tata Lito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Ket kagudwa kilo la abagas, ti imay na pinalingke. Ano sak amin a panangupong si titao kanya. Anya ngay ngarot kat nagbidutak. Christy! Apay na naglablaba ka. Murong mi dagita ah. Di mat ko nakabaybay ang dagita. Ay namanang bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaeng ti maitulong ko kada kayo kinibayang. Isardan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang. Atoy, alaham day tayo akwarta. Ha? Apay day ka kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam ang negosyo. Jay ka pa alam nga si kasuan kan imanihan. Manang, kasladyak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Nagpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kan nila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagmainan. Ngamin, disnudo anang tan iti dayto akwarta. Ha? Kasanun no pumalpak manan. Sayang laan dito akwarta manang. Amo ka nanakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amo ka mas natanang kan practical ka nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib na adal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko,
Agyaman ak ta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan na anos. Tulungan ako. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Dahil ko matimangtad iti barong alam na para kanya. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami, Anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Matulog ka pa'y. adda na tagtagay na ko, Mami. Anya day kay anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat picturean da kagi susuot di at maabanbado. Kat? Hindi kwan. Naragsakan ng kano. Kat ibagbagam nga ado tinagorder ka nang itiluplupot alakon. Anya? Aday ka. Nakagatang akong itiwagwag nga ilako. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugi ak nga agipost iti Facebook. Barang dito iti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kuma iti da ito nga aramida. Sikat ti mang bayabay kanyak. Isurong ti rumbang nga aramida. Tap na saanan ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan na para kan ka, Christy. Ay na, jak in pagarok nga iti 3 oras apa nag-live ko. Na ipaibos ko di mo na avail ko manang. Talaga? Ay na. Ururayik lang ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agi supot akon para iti shipping da. Talaga? Manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbag ang nagbayad damot ko muna. Manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmat kanyak ti kas di asistema. Gapot tabasit laan ti puuna. Makitam, nukunak tumat ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumatan. Sakbay nga ag-live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adda lang itili ko dam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko ah. At ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Ure na kubog ako iti dagsan ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsan mo ti awit mo ah. Ay, si Kagayam Grace. Uy, i-deliver ko man dagito linabaak ng palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom ah. Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace ha. Inakon. Makilablabada? Ano? At taksi man. Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, ag taksi. Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun ah. Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak amin ang nga utang ko. Eh, kaya doon na. Muntoy, tagpirma ako. Nanay, nagtartara sa akin. Talpasin. Sige tatalito. Agyaman akmanan ha. Sige, sige, sige. Pimanang mata ni Tata Lito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na. Tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan nagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay karamidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday pati paka-stressan. Ay, sa bagay, rumbang lang agragsaka. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan di tibiyag ading ko. Maragsaka na, parakan ka. Agyaman manang. Kit naragsaka kon. Tanabayada kon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits. Awanan ti karga ti pwestuta.
Inawis naktumot ang mapan iti kasino. Ay. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot ang bumawit ta. Ang naabak ta. Kat isumot namin ti imbagada. Kunak anak, paiso. Kasanuitan. Agsasaro naman dagiti 5-6 kas kada inal daw ababay. Tanalimta kita yun, taipaship na yun. Kasla imposible. Wala ano day tabudeda, kapag-ilan tayo kadagiti umay na stocks. Kasapunan tayo ti Kasla jak mamati abimak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi eh. Nga ta? Oy, kasano ko maabumak nang ti may sa atao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuy-buya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta sana ka mamati abimak nang dayta Christy. Kaano la idi napan gimatang iti half kilo abagas? Oy, na kayo! Agbayad Nix. kayo dito utang nyo! Ay sungas patayin datan sa ten. Darasin nyo! Ikagumaan ta ti tumaray, Grace. Kat no, na nakabantay iti ridaw. Basta agpanunot ta iti wagas tak no makataray ta. Ay na, maulawaksan iti buteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko anak. Una, ano ba nga pa? Iso nga impuunak, iti kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, Houston! Grace? Saan ta nga pinabasol? Agpanunod takid di. No, kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta, tinakautangan ta. Agbayad kayo iti utang nyo kung naglangarunan! Darasin nyo nakasampulang ti kwarta! Ay, sus. Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakan. Agbayad kayo wano urawat tayo ti pwesto yaw! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Amok kanta kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man numayat ti sasaadan ti negosyo da. Amo biganda kayo dito. Next, and Grace. Rumwar kayo, no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni tata nito matay dyan. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kuana. Awalan kayo di ba eh? Kung di mo motor ko, binulod nyo. Isang tayo di kasino. Rumwar kayo! Dahil. Kasino? Ha? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat dyan nakagalon nga igam dyan may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makintiyan dito eh, si Ka Christy. Mabit lang ang tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Hoy! Di ba mo kinigat mo ng birbiro ka na mo? Pasap mo kabayadan na. Utang na. Pwede, urama ko ito eh. Urama ka on. Ay, nagkalma ka kabsat. Mano ka di tising-singiram kadakwada. Ano siya? 100,000. No, bayadan, jagtan na ako. Ay kwan. Dakil unay day tagatad kabsat. Nung mabalin nga advancean ka iti 20,000. Iso lang amin tigam ko. Ah. Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay. Kasano ako ngayon, mate? Tatalito. Agaam mo tayo mat. Nakitang tinaglabasak. Idinagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakita mat. Idinakabangon na. Ininot ang nabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali na, mate. Sugador da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayan kit dida kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak na ang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Gam na mabalin. Unang payapanunutan ti bagim. Manang, Di si katyawanan. Andaya ti mulong kan ka agayam mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan na, tanalipatak manan.
Ulita ka, saan adakas ti tumulong? Kung lumabalin, panunutang pa'y nga umuna tabagin. Ay na, no sana gapo ko ni Christy, ang mga nanalitsyontan. Ay, uwan nga ron. Nakababain unay ken kwa na. Wala siya ka, mabain na kalagita inararamid ta ken kwa iti kalabas. Awanan rupak na ipakita ken kwa na, Grace. Naimbag pa ni Christy, tamayatan tibiyag na ita. Ala, darasang kit di nga gimpakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y anak utangan ta. Anya nga tano puskol at tirupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko matiibagam. Agaplayak ka para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka tagawid ka ni di probinsyayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidag iti ayan ta Christy. Kasanuta kaya makabayan ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mat usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplayak kas bagar ka ni Christy. Baka pakanandak pa iti libre. Ken libre pa iti pagyan na. Oh. Kasla jak maklon ti kasya nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw ta ken kwa na, Grace. Un nga rod. Oh, da kayo matgayam ni Skin Grace. Agtugaw kayo Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka Taita akamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat. Awan day dyan. Ay na nagimbag ka atao. Tayo tilak sila iti nararamid mikin ka idi. Kat di ka nagduadua ng tulong kada kami. Gaputa mo tirik na ti masingsingir ng awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagitan. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mat ama umsi ka ita. Ngam inton bigat, maitaltalo ka. Ha? Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigi Tapno aggagat. Kat makapangrugi akmanan. Isa di kay madanagan. Kadyak nagimula ti sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Biyag, di tao. Adda maangot ko Siguro, adda ni samantadong rik. Adda na ang dod. Nakita dakmanan dagiti kaadalak. Rugyan dakmanan asutilan. Jak iday kaskaso. Magnaaklat ta. Labasak idan. Tagdiritso ako ni di classroom mi. Agapot kayo kakadwa. Paumatibuhor manin. Adda ni samantadong rik. Kitaan niyo motivado na nagmuret. Nagtanong si Manchana. Kasi pagbigadan. Binigat latta na kasta dagita aka klase. Sanda maumuma amang uyaw kanya. Sigurado nga inton sumarag na iti classroom min no madamdama. Surunan dakmanan. Dantani ak malpasan nga antikos. Samantha, apok, talpaskan. Nagbayag ka man ng antikosan. Usaro kunta sabaw, naglabak. Jak pa'y nalpas, Lola. Nagbayag ka mo't tangay. Itay ka pa'y ladita. Dara sa mata na'y aldawan. Wan ka di, makauray kayo, Lola. Di kayo mat makaururay. Mabitlangan. Anyat pagkaskasta ang aya sa manta. Papay ang murmuryot ka manan. Jak kaya tantang eskwela, Lola. Di dakmat nasarsadangan dagiti kaadalang kasursurunan. Samantadong rit pa yan ti awag da kanyak. Day, apay ngaya kasta ti bagbagada. Kat saan kamot anadong rit, apok?
Pasig ngamin adaan, kan naman man saan nagitibado. Kan nataktakupan pa'y. Nala, agan anos kawan. Kan maysa nalaing ka. Maysa ka kadagiti addatap na iji pagadalan niyo. Isungagan anos ka. Kanayon dak namin nga uyawan iji pagadalan. Pati ti tsinelas ko anaabutan. Uyawan da, Lola. Ala, agan anos ka laeng apok. Bayam, tainton adda kwartak. Kumatang akto'y ti tsinelas mawan. Lola, ay na, maumadan tumit laeng amang dildilaw kan ka. Ay, pasensya kan atan eh. Amumot ti kinarigat ti panagbiag tayo. Lola, nagado kayo ngagkakabsat a pinanawan dagiti dadakkelyo apok. Sisyak laeng nga namang isaksakan kada kayo. Unaan tayo pa'y agatangan ti para iti taraon tayo. Isungagan anos ka, wan. Wan, Lola. No adda manggag mo kadagiti kaadalam. Aputumlatan na gitalapayag mo. No sorduanda ka. Di mo idan ikaskaso. Wan. Wan, Lola. Aldawag, apay di ka mapanag-eskwela sa manta. Di ka pa'y matla nakarubwat. Diyak sa sumarakan, Lola. Adya, apay ngay apok. Tulungan kayo sa langan ngagtrabaho. Ay, saan Unay kan aya. Di mo't nagsaritatan. Kuna kagananos ka. Tauray makalpas ka la kumaiti high school. Mayatan. Lola, alakid din. Agrupot kan tayong kagiskwilan. Anton, balon mo iti pagadalan nyo. Igatag mo iti meriendam. Wan. Ha? Nangalaan nyo nga iti kwartayo, Lola. Tay naglakwak iti tarungkan marunggay. Ala, idulin yun ata igatang nyo iti kanan nyo, Lola. At dapay mo't nabate. Alaki din, alamon, tay kagiswilan, wan. Balunam tumot tanjay duwang ay itlong ngayon lambong ko. Tasidaan no aldaw. Mga anakon, naimas ti balon ko ita. Nalambong nga itlog. Idi kalman, hinlambong atarong kan kamatis ti balon ko. Ngam ita, itlog. Ni, apay ngayon badong man ang tapigadan nyo. Minutrapo yun sa manta. Ni, saan mo't atrapo ti badok, Brian? Anyat si Dam. Itlog, Brian. Yak! Sumot lang agat utot Taitlog mo't gayam ti si Dam. Ha? Yak! No siya? Hatdog ti si Dak. Tadda kwarta da tatangkin na nang kung igatang da iti naimas sa si Daet. Siguro, di ka pa'y nakaramraman iti hatdogan niya. Ha? Nakaraman akon. Idi nagpakanti ka aruba mi. Anya? Bisa? Kanayon Hatdog ti si Daet. Longganisa, fried chicken, lechon, kanda dumapay. Kat, nagasat ka tamakaraman kay tikasta amasida, Brian. Una, iso amalas mo. Nagkurapay kayo. Kakaasi ka, Mike. Ala, mangantayo na pok, ayabam dagiti addimon. Win, Lola, ngam, anya ka diti masida? Inlambong nga ugot ti kamute. Nanggali pa kiti kamatis nga dabugoong na. Ay, ugot manan, Lola? Wala, mayat ti ugot na nasustansya. Inton malam, agsidatay mo iti lubyas kan okra. Mayat kit iti kanayon anateng, napagpapigsa iti bagay, apo. No kasta? Saan kan nga agtuloy nga eskwela sa manta? Saanan, Brian? Tamarigatan ni Lola kamang padal kanyak. Ay, piman ka, Mike. Awan nga rod Talaga may saltag kayo niti kinarigat ti biyak. Kasaan ka na makaada? Ay, anusam nga rod bakit amang urkurangas sa manta? Wen talaga akasta. Anya nga rod ngayt kat saan kami matabak na nga kas kada kayo, Brian?
Iso nga rod ako nakamalas mo. Siya, swerte ak. Iso ako kamlatan ti umapapal sa manta. Talaga asaanan nga masinso ti panagbiagyo. Tasaan ka gayam ang makaadal. Ngam siya, ato ti kwarta na iti dadaktal pa pang paadal da kanyak. Wen nga ron, iso anagasat ka. Tada pagadal mo, Brian. Anya ti kayat mo nga alaan na kurso, Brian, anak. Kinahinhinyero, mama. Sige, saya atam nga ron ti agadal. Tapno agbalin kanto nga inhenyero. Wen mama, basta itidyo amin nakasapulak. Diyak kayat amabitin ti allowance ko. Ti kayat ko, anda ka na ayon kwartak. Tano mabitin ti kwartak, diyak lagis iskwilan. Ha? May kariyo ka di mama, ama itidyo amin nakasapulak. Sige. Ikarigatan mi iti amam, anak ko. Tati kayat ko, karni akanayon ti sidak. Diyak kayat tinateng. Uray prutas la kumatikanen. No di mo kayat tinateng, anak ko. Sana sumrek tinatanggan prutas itingiwat ko, mama. Karni lang kan frozen food ti kayat ko. Kan ti kayat ko, no agiskwila, ijay fast food ti panganak, mama. Aniya? Naimimas ti luto da iti fast food, mama. May mayat matlaan. Ano? Basta, no anya timbagak, iso ti masurot, mama. Agsarda nga agiskwela, no tumngarin nyo ti kayat ko. Lola, tangay sa anak mo tinagi sa eskwela. Anya nga tanong sumuraga nga trabaho. Anya ko matrabaho kaya po. Uri anya ditan basta nadalo sa pagsapulan. Padasat ti agaplay kas waitress iti restaurant. Anya, aging nawid akmatlaang dito balay, Lola. Tadyak kaya ti maisina kada kayo. Ay kat, makamu ka nga roda apo. Adyakin ka dayta. Hi! Hello, sir. Anyat sapsapulan niyo? Sika, miss. Sukidak iti daytoy a restaurant. Iso nga amok ti rupang. Ngam tinagan mo tiyak mo. Anya ka diti madaydayaw anagan mo, miss. Samantha, sir. Nagpintasin anagan? Mauricio. Nice meeting yon, Samantha. Mabalin ka ka di nga awisan, madamdama. Inton madismiss ka. Kuha. Di ka kumagbutang kanyak. Kaya't ko ti makisiningad ken ka, Samantha. Dayta, kat no okay laan ken ka. Kan maysa, balo ako, miss. Siga nga'y, ada ka din nobyo o asawa? Awan, sir. Single ak pailaan. Mayat nga ron, miss. Pakaragsakak tinamwak maipapankin ka. So, mabalinta nga ron, ti agkuyog inton madamdama? Sukunan kanto, Samantha. Sige, mangan ka lang. Di kagbabain, Samantha. Awan, sir. Abo, nakapinpintas ka man. I love you, Samantha. Pasensya ka na no nagaremak adagos. Sir. No kayaten na, agbalin kanto a senyorita iti pagtaga. Agbyag kanto na namay iti din na. Promise ko ken kadayta, Samantha. Kuha. Kayat ko pa'y ti makaadal. Iso asimira ka ka sales lady. Tapno makaurno nga kiti pag-adal ko, sir. Pagadalan ka, no kasta ti kayat mo. Wan, Samantha. Anya kurso ti kayat mo ngala. Ibagam, tasyak ti magpaadal ken ka. Anya? Lola, anda kadwa kasi mangpat. Iso ni Mauricio. Nobyok. Ha? Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kun ka, kapsat. Lola, adan ka ayan-ayat ko. Ikatsapay ko mata sa andak kauntan. Ay,
Kwa, ay, Manang, pagtuluyag ang eskwela ti apo ko. Kaya't ko makalpas iti panagadal na. wen lola, kat di kay madanagan. Sa anak kay ama kay asawa. Agkalay sa kamintukan ni Mauricio, inton makalpasak kon iti panagadal ko. Kumusta ti panagadal mo, Brian? Mayat mama. Lumuklukmag ka. Ne, kita anak ko tama nga numasubra am tilukmag mo. Imbis maragsakan kayo, talumuklok magak mama. Saan na nasaya at nusubra ti kinalukmag, anak. Kita am dagitikan ka nam. Daytan samot lamang mga natarangamida manak. Unay kayo mutin mama. Sakitin yun sa amot timang gasgastos iti kanag. Di kay kadi madanagan. Tainton inhinyero akon. Jak to agdawatan iti igatang ko iti pang restaurant ko kada kayo. Di mo ba't ngamin kayat timangan dito'y balay? Di kayat mo, ijerwar latan ti panganami dagsapa. Aldaw ka na rabi. Naim imas nga rut ti makan ijerwar mama. Iho, Sana balik. Nakumadanin ti panagturpos ko. Agbalinak ton nga inhinyero. Ibagak tuman kadag iti bats ko iti elementarya. Ken high school, tag-reunion kamin tuman. Tapasikatak to ida. Sigurado asyak ti kababaknangan kada. Tasyak na siguro tinakalpas iti panagadal na, mama. Samantha, umadanin ti graduation mo. wen nga ron Mauricio. Agyaman na kan ka. Utang ko ti amin kan ka. Ay ayatan ka, Samantha. Isu nga ipaay ko amin na pagragsaka. Kan amin na pagsayaatan. Agyaman nak Mauricio. Kat inton graduation mo, addan to isagot ko ken ka. Apay amasapul nga putem ti matak iti panyuhani. Una, tapno saan mo makita ang dagos ti isagot ko ken ka. Mala, umay ka. Anya nga min dayta, hani? Sige, mabalin mo nga ikatan ti nakabarabad na panyo iti mata. O sige. Nagbinta sa kotse. Wen, Samantha. Kukwam na ita ako, che. Sagot ko ken ka. Ala, nginginaan dayta ang kotse ah. Saan ko man? Di ka nagkadkad. Basta para ken ka dayta. Kat siya ka mismo ti mangisuro ken ka nga agmaniho. Regalo ken ka dayta iti panagturpos mo. I love you. I love you too, Mauricio. Thank you, iti dayta panagayat. Agyaman ako, nay. Nagbiit ti panakastrag mo iti trabaho, Samantha. Wen nga rod, honey. Kasto iti arapaap ko. Di makatrabaho ak. Tapno subanak ti kinaimbag mo kanyak. Sa anak nga gururay iti subad, wenno sukat ti anyaman ang naramidak ken ka, Samantha. Honey, No para kanya, uray saan kan nga trabaho. Lumam mo ka pakaragsakam ti maadan iti trabaho. Iswa sige, okay lang kanya. Kat ti sweldom to, itulong mo to iti kakapsat mo. agyaman na kan ka, honey. Nakasingsingput ka talaga. Kan nasaya at no agtrabaho ka, honey. Tapno saan kanto ang maboryo, intun siya kung ti pumusay. Anya ka din tayo tangay bagbagang. Saan ko mamatakas na ti bagbagang, honey? Saan tayo at ang ngaltibiyag tayo, honey? Gusto at di tayo maibagan kung kaano ti pupusay tayo. Nangruna kanya, taadan edad ko. Nukas pangarigan, ta siya kung ti mapukaw, kukwam tonday to'y apalay. Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa. Tawan mo't anak ko apang ipatawidak kadagita. Isu nga si kaswenta ko man ti panagkalay sata, Samantha.
Hello, Lola? Hello, Apok. Nabayagan na di kay nagawawin dito balay. Manipod ng pastikal lay sayo kan ni Mauricio. Di kayo nagawawin dito. Kaano ngay ngagawin kayo? Kailiw na kayo. Wento, Lola. Awan pa ngamin bakasyon ko iti trabaho. Bayan nyo, agawid kami itong makabakasyon na. Sige nga, Rod. Urayan pa iti pa nagbakasyon mo, ha? Di yo'y baybayag. Wen, Lola. O sige, umawag ak to numalam. Tagrubwatak pa ama pa nagtrabaho. Bye. Asino da jay, honey? Ni Lola, mailiw da ka nun. Pag-awawidan dati iti lugar mi. Kat agawid ta, honey. O sige, namang mangalaak pa iti bakasyon ko, honey. Gamne, marigatan akong ngagmaneho. Isu atilugan mo ton te aramaten ta nga agawid. Si kanton te agmaneho, honey. Sure, honey. Awan problema iti dayta. Oh, apa nga insardeng mo tilugan, honey? Di ta pagadalan din nag-eskwela ang iti elementarya kan high school, honey. Ha? Basta ka di. Wan, honey. Maipalagip kanyak tinapalabas. Di pa namoy uyaw dagiti kaadalak iti kanyak. Gapo iti kasla trapo abadok. Gapo iti kinadaanan. Ala, mapantan, honey. Kasla mabigbig ko ti babae magmag na itiigit ti kalsada, Oh, apa nga insardeng mo man ang tilugan, honey? Amamok ti magmag na itiigit ti kalsada, honey. Ti ina ti kaadalak idi. Nana Josie! Didak ka din mabigbig, Nana? Pasensya kan, balasang ko. Diyak unay makabigbigan. Asino kay tayan? Siyak ni Samantha. Ti kaadalan ti anak yu iti elementarya kan high school. Si Kadaytan? Ay nakapimpintas ka batan. Agyaman ak, Nana. Papanan nyo ka di? Agawin ako na. Magmagnaak tawan mo't maluganak. Sige, umay kayon. Lumugan kayo, Nana. Taidagas kayo iti balayo. Isugayam ti asawam. Nana, ni Mauricio. Nay mga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kapsat. Kat kumustamat na ni Brian nga anak yun, Nana? Ay, kasjaya. Masakit lata. Ha? Masakit? Apay ngagsakit? Ay, nabayagan ngagsaksakit di kaadala ang palasak ko. Akat no kayat yo, dumagas kayo iti palay, tapno makitam ti kasasaan na itan. Ha? O sige, Nana. Imbag ka pa'y. Mabintasan ti biyag mo, Samantha. Ngam siya. Masaksakitak. Brian, apay ang nagkutong kamatan. Wen, talinamot ang ti kanser ti laslasag ko. Anya, no kasta, adda kanser mo. Wen, kit panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya, Komplikasyon ti sakit ko, Samantha. Nabayagin nga agsaksakitak. Hindi nakaptanak iti sakit. Nagsarday nga mutin ang nag-eskwela. kasta kaya. Kat agyaman na, tayo may kayo. Makapagkidawak iti pamakawan kin ka, Samantha. Brian, Pakawanan na ko ma.
Kapo iti pananguy-uyaw ko ken ka iti kalabas. Bababoyak na kita ngay nararamid ko ken ka. Ti pananglalais ko ken ka. Inuy-uyaw ka. Anak ko rapay ka. Ngam ita. Napintasin ti biyag mo. Ala, lipatan mo day chay. Di mo panunutan pa'y. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Tapno maituloy mo man ang dag-eskwela. Awanan. Nakapsuta ko. Ken awanan kwartami. Tainggat gatang mi iti agas ko. Ken kablaawan ka. Naragsakak parakin ka. Tanapintasan ti biyag mo ita. Pakawanan na kuma. No sikat ti addaan ita, di mo tagibasitan dagiti tao nga awan kwartana, ta di mo ammo ti mapasamak, iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Phoebe, adakan? Winfred, ayok kayo. Pudno gayang tinaydanon kanyak. Phoebe, Lolit, agpalas kan, tapumanaw kan. Di ka pa'y pumanaw. Aga-agaw a babae. Aray ko! Ang buko! Aray ko naman! Phoebe, huson! Nagturad kayo matan. Agaramid kayo iti milagro. Ngam diyo ilaktiri daw ti silid. Hay! Agsupli ka! Baybay amon, pakawanan na kuma, nailaw anak. Ngamjak ay ayatan da dya babae. Iso timang sulsulisog kanya. Naglawat ti bakrang apagalaan iti rason, Fred. Kasta ti kunam itan, tanatiliwan kayo iti babae. Pakawanan na kuma, Phoebe. Ay ayatan ka. Joy, anak ko. Apay adi mo yung bagbagatar aramidan ti amam ditoy. Kanayon gayam di ti balay day tiya babae. Ngam apay adi mo yung pulong kanyak. Kuha nga min, mami. Mabuta nga ken ni daddy. Agrigrigat at amang magkad ija abroad. Ngam kastoy lagayam ti isuban ti amam kanyak, anak ko. Mami, please. Saan kayo kumangagapak ni daddy? Kasano-saan kami nga agapak at kasjay mati naramid ti amayo, anak ko. Mami, pakawanan niyo kuman ni daddy. Nagsuri matan kada kayo. Nasakit ti naramid ti amam, anak ko. Diyak tupulos malipatan daytoy. Kurt, ayabam ni manang mo. Ha? Apay, mami. Pumanaw tayo. Panawan tayon ti amayo. Anya? Ngam... Inyan paki kung dagiti kawas yun ako. Ipanaw kayon ken ni Joy iti puder ti amayo. Mami, papanan tayo. Ada na sa pula kapag abangan tayo, anak ko. Panawan tayon ti amayo. Anya? Phoebe, saan ka din nagbalo iti pangadang mo? Agpagpakasi Di na kumamot panawan. Itad kun ti wayawayang, Fred. Nawayakan amang isangpot iti babaim di ti balat. Awanan ka iti bain. Agparinto mga kinisangwanan. Pakawanan na. Saan na maulit din naramit ko? Ala, umay kayo anak ko. Pumanaw tayo dito eh. Mami, di na kuyo din.
Mami! Mami! Saan tayo mapamana? Saan mananatangkat yung ulo yo? Umay kayo din. Narasan yo! Feby! Di mo ipanaw na kita nagta! Feby! Lukas ta! Di manawan na kita ginam, Fred? Uwan tatais ko. Sana ka makatrabaho na yung bagdito opisina. Ay, Sauls! Kita ma! Tama nga lumapiktaran di trabaho, baraw. Ay, no si kantumod gamay. Papa, di ka nagadanan. Uwan nga ron, tata. Nailaw anak. Kahit akit kita kayo pa, itinaya babae. Saan ang tata? Padawag mo. Tagulit na talaga na ito ang babae. Iso nga minti mangidaldal iti bagina. Diyak lang araw din panpansinan. Iyof ko manlangan. Bukas tamad la di nakasardagan. Agsukat ka ni SIM card mo. Uwan tata. Come on, honey. Sobrang ka. Thank you, honey. Dito iti pagababangan mi kanagitidwang anak ko. Nalawa mo't gayam, honey. Manipod ita. Kamang kamutan ti pamilyami. Iso di kagbabain ha. Bumalay kamutan dito eh. Febe, anya Jane Dano nagiti apo ko kanyak. Pudno kaday nga adda lalaki mo anak ko. Nanang, saan ko alalaki tinsangpet ko? Tanagsina kami ni ti asawak. Ha, naramit ti asawak ti sana may parban. Di arami dakmat. Anak ko, sana nasaya at ti kasta pa nagrasrason. Amo madakas nga mapay nga aramidam. Nanang, wagas ko da ito'y. Tapno mariknamot ti asawak tin parikna na kanyak. Aniya, napukaw na namin pinsan ti panagayat ko iti amadag iti anak ko. Ni Hildo itan ti ay ayatek, nanang. Daddy! Daddy! Ha? Anak ko! Agyaman at nag-awid kayon. Di min kaya tagsubling iti ayan ni Mami, Daddy. Uy, daddy. Ngamin, adan sa bali nga asawa na. Anya? Ala, sumrag kayo anak ko. Sige, nasaysaya at nagnaid kayo mitlaan dito balay. Kailiw kayo una yan. Baybayan yun ni Mami ho. Lukas dyan ti kayat na nga aramidan. Apa yan naliday ka, honey? Kuha. Ay, kailiw kong dagiti anak ko. Pinanawan dakon. Asino tinapatpatag? Dagiti anak mo? Uwin mo siya. Kuha. Saan ka kaniya naragsak? Iti din na? Saan man naragsakak. Apay kiting asaan. Naragsakak. Ay ayatan ka. Nukas ta nga ron. Saan ka agliliday? Kung nakmano siya ti magparagsak kang ka. Wen, honey. Naragsakak no si katikadwa. May kawa akla siguro. Iso akas tuyak. Iso maawatan na kuma. Nabartak ka man na si Mang Hildo. Anya ko matibibiyang timiter. Warta man kini. Naibusan ti urnong ko. Inibus mon. Ultimo tay pagpuunak ko may tinegosyo. Naibusan. Isong awan may tidkukan ka. Anya. Ingka tumawad di asawa ma. At dalatakan bangam ken kuana. Tain kasar na ka. Anya? Ay, manjak mo ta. Mapanggawan na saan? Ha? Ingka tumawad iti kwartana. Di ka sumangsang pwede ito gusto no awan mayawid mo kwarta. Nawadam. Ano kayat mo? Tas sinaan ka. Panawan ka. Ay, sana. Anya ka kadi. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan kumamatakas na ti bagbagam? Pangaasim. No kasta nga ron. Ipay mo amin nakasapulak. Inkagtis kita rin di kwarta.
Tapno saan ka panawan, Feby? Day, apay nga isaldam ta cellphone mo kanyak, Febe. Kwa, kasapulak ti kwarta nanang. Alam mo dun uray sa nga ribo laang. Hay na, jakmat mo nga usaran day ta cellphone. An wag kumangay. Idulin nyo lang tan ano diyo amo nga usaran. Basta isaldak iti sa nga ribo. Ay, anak ko. Amok namin asanta ka pautangan. Taadong ti utang ko kada kayo. Iso nga isaldak lang ang ti cellphone ko, nanang. Ay, lading itak. Ngam imbes nga itad ko kan ka. Itad ko laangan ka nagitapokok ti kwarta. Tanay, awam pa'y may itad mo kadakwadan. Di ka lamasyan ka nagitanak mo. Panawam nga minan ti lalaki ang kadandanam. Tanay dyan ti magtad iti malas kan ka. Sige nga ron, tayo nakagdiskita riti sa bali. Ay, amo ka na sa irtirik na tanak ko. Ngamsapay kumataba ka amirisan. Ay, Diyos ko. Lawlawagam kumati makulaapan apanuno ti anak ko. Lading itak Hildo, ngamawan na niskitarak. Ngambay tailakok ton ti cellphone ko. Iyag mo tayo sakti mga ilako. Kita ta mga nubaratan da. Nanginalay ta cellphone. Wan, danag mo na yan. Ganun gayam. At sa nga ilig na madamdama. Baknang da gayam ko. Sino? Basta yung mamuktokin ka. Agisangpot ka no iti anak. Agsasango tayo ang total lo, ha? Ni, pati siya? Aginom? Di mo't day tatisaan mo akayat nga aramidak? Kaya't ko nita, Feby. Makisyat kang tumitin. Wen? Sige. Para kan ka, honey. Apay akas to tila nga ka nagriing. Awan kawas ko. Hildo? Hildo? Saan ani Hildo to'y kaabay ko nakaturog? Tigayim na lalaki da ito ya. Narnakan ti loko. Ornusak ti bagik. Tarumwara kun dito si Led. Hello Hildo. Sa dino dayan mo? Nagturog kami di rabi eh. Di ako nagawid dita. Agsina ta, Feby. Anya? Pangasim, di na kumamatrabakan iti kasta. Apay adjagayim mo ti kaabay ko naturog iti rabi eh. Nalaos ti paratag mo iti rabi. Di mon malagim ti napasama. Binayadan na ti gayam ka. Kalanting agbayan. Anya? Ayop ko. Inlakom ti dayaw ko iti gayim mo. Wen? Amok nga kumot ka. Isa goodbye. Agsina ta. Tatan sa bali ang mahal ko. Bye! Diyos ko. Apay na dekorasyonan dito yung nagtibalay. Happy anniversary, Daddy! Ha? Anniversary? Ne, uwan gayam. Nalipatak pa yan. Anniversary mingag paiso itinayo. Happy anniversary, Daddy! Agyaman anak ko. Naragrag sa kumapay. No kadwa tayo ni Mami anya, Daddy. Kumaa. Daddy, adda tao. Sumrek! Naimbang nga orasyo, anak ko. Fred, mabalin ka dito umay. Ha? Feby. Oh, Feby. Agyaman at nagawid kan. Fred, pakawanan na kuma. Amo ka sa anak ko na may karikan ka. Ngam umayak latag daw iti pamakawan. Kastamutan ka na kayo. Joy, Kurt, anak ko. Pagbababayak tinaramit ko. Napakawan kan, Feby. Mga barawanan tayo.
Wan, mami. Lipatan tayong tinapalabas. Amuyo, nakaragragsa ka. Tamabukal man ang ti pamilya tayo. Agyaman anak ko. Fred, lakay. Pagawanan ako, ma. Kan happy anniversary. Happy anniversary, man. Phoebe. Ay-ayatan ka. Imbes abalsam tinangpasakit kan ka, pakawanan kitdi kat lungam amang ilintag, itinagbasulan, wano nagbiddutan na. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ante Feli. Ha, ne, Carla, kaanakan. Si kamat kaya. Uwan, auntie. Naimbag nga oras mo. Ay, ala, sobra ka kaanakan. Apay agsaksangit ka. Pinapanaw naktasawa kanti. Sana na nagpagpakita kanyak. Ha, apay. Kwa, nakaramid ak ngamin iti basol, anti. Ha, anya basol kaanakan. Kababain ko mga iba ka. Nga masapula maamuan niyo. Pagbabawyak tinaramit ko, auntie. Nakadispal ko iti kwarta iti kumpanya nagpayak. Aniya? Uwan, auntie. Naidarumak nga nakapiyansaak. Kapoy tinaramit ko. Naibabain ti asawa kat pinanawan nak. Aniya? Awan sa bala pagkamanga kanti. Isada kayo tinapanunod ko pagpatulungan. Tamo yung matngaw lila ko na damang. Sige, agnaad kalaang dito'y balay, kaanakan. Agyaman na kanti. Nakasingsingpot kayo talaga. Nagadu tayo dito'y balay. Bakay. Saan tayo nga umanay dito'y no pag naidam ti ka nakam dito'y. Tulungan ta ko man ni Carla, takaasimot, lakay. Adda ni tatang kinanang dito'y balay apakpakanin ta. Kasanudaytan niya'y. Lakay, saan ang nasaya at dagim imot? Tulungan ta ko matika nakak, pangaasim. Ay, sapay nakaaramid magkayam iti basaw. Sa ita, pag naidam dito'y balay, filay. Kasano, no makita dagiti pulis dito'y balay, kit mairaman tapay. Okay kanon ti amin. Nagpiansa kanon. Kahit kasanaod no makaramid manin iti sana na sayaat no pag naidam dito'y balay. Nagbalbaliwan ti ka nakak, lakay. Uhu! Amom nga raw. Amin tayo, nakarbangan ng agbaliw, lakay. Jak lapat yun dayta. No nailasad ti tao ti madi nga aramid na. Saan na mabaliwan dayta? Saan na may kat? Ay na, di mo kumamot pagpapadaan na amin at tao, lakay. Ikanta kumamot iti gundaway ti kaanakak nga agbalbaliw. Awan nga min ti sa bali apapanan na. Tanatay mo't tanday di tatang nakabsat ko. Masya anak iti kaanakak. Mala, makamu ka. Basta saan nga aramid iti maday. Tasyak amismaw ti mangidarom ken kuana no agkam kamalay. Di kay madanagan, auntie. Jak to ulitan ti inaramid ko. Nagbabawya kong dayjay. Wan, kaanakan. Ipakita mo no kasano ti panagbalbaliw mo, wan. Wan, auntie. Ay, wan. Ala akong dagiti murang yo. Taglaba akon, auntie. Ha, kalkalpas ko ang nagdalos. Isong aglaba ak matan. Ay na, nakababain kan, Carla.
Kaya't kayo atulungan, auntie. Tapno adamot serbitik adak dito balayo. Masapul atulungan kayo. Nay, kita ang tiwalit mo. Idulin mo na yung bag, File. Tanay, delikadaw. Ne, apay lakay. Ang mga lumatakawan ta. Kitnay, at dagtatakaw asimbang bay dito'y balay. Ha, pagatapam ti ka anak kasta ka de. Saan na maliklikan ti agatap? Ta nakaaramid iti basaol. At na posibilidad na nga garamid tumanay. Ay, nagbalbaliwan ni Carla. Nga ta, amum nga na niya. Bakay, dagiti kakasta klase ti aramay. Sakit dagitan. Narigatan na may kat iti may sa tao no nakaptan iti kasta. Lakay. Isungawan kasta agan na da, Filay. Kita ang tiwalit mo, wine. Kan amin na napapatagabanag dito'y balay. Ta mga numapukaw. Kan di mo ikoy-kuyog iti pagtagilakwan ta. Ta mga nutakawon na ti koleksyon niya. Ha, Dublian na daramidan. Nawatam, Filay. Saan ang kaputa ka anakam? Kit mamatpati ka dagos kinkwana. Umatagak man iti bagas, kabsat. Mano akilaw, kamsat. 5 kilaw. Tay nalukneng man a bagas, kabsat. Ay, daytoy. Daytoy tinaluknay. Medyo nangina. Ngam naluknay daytoy. Sige, ikanak iti 5 kilaw. Mabitlaay, kamsat. Ta mga laki jay unay. Apay nga iti unag nga, kabsat. Dito yan na. Ay, pang-display na kita, kamsat. Sumot lang talagi jay unay. Iso mabitlaay. Tay nakmangala. At to'y tinaglakwan ni tangal daw, Filay. Inkanto agibangkaw ni ti kwartata. ne, aduman ang tinaglakwam iti bagas alakay. Ay, kitwin na. Apay ano siyak tagbantay iti pwesto. Awan kasta kadakkel ama koleksyon ko. Uwit na ta nakapoy ka nga, glakaw. Di mo mo ti agayap iti customer. Siya ka, kataya ba kamin nga glabas ah. Ha, Agurnong taki di nga agurnaw. Agpabak nang ta, bakay. Anyat ka tangam, kabsat. Kwa. Apay nga tay nagatang ko a bagas dito, kabsat. Nagtangken may. Kung naman naluknag, nagtangken may. Sapay nagngina. Anya, nay. Ang mga nusana dito tinaggatangan niyo, kabsat. Ay. Saan ko nga ugalit agsaor? Sigang araw, tay kimatanga, kabsat. Saan nga ro da siya? Apay ay ang ipapilit niyo. Ha? Saan ko nga ugalit agsasaor kung naklang aruday? Apay, di ka makawawa. inak mangipa sa iti resume kanti. Barang makastrak ako niti trabaho. Ha, anya at trabaho ti aplayam ngay ka anakan. Sales clerk iti may sa mall, anti. Ah, kasta aya. Wen anti, makatulong ak matlangan kada kayo no makastrakak. Ay na, saan man anay tati panunutan? Mababay inak ngaminan kada kayo kani uncle. Jakmat kayat angag na nayon apapakpakanak kada kayo. Ay na, awam mo't problema kanyak kat. Ay, pasensya mo ni uncle mo tanumaminsan. Di la maisawsawag na. Makapasair ti pa nagsasaunan o daduma. Awan kanyak day jay auntie. Maawatak ta makipagnanaanak lang diti balayo. Ay, pasensya ka na talaga ah. Awawatam ko malatan ti ugali ti asawak. Wan auntie, awan problema kanyak. Di kay madanagan. Ay, anay ko, nasakit ti ulo, kanay. Ah, ne, apay ngay nanang. Nan, dapadapon kayo man. Ne, nabara kayong agpayso nanang. Jay siyamat pan nakarbis ko iti kalman, iti ayan iti masitas. Ay, sige, mabidlaang tayo nakmangkita iti tumaran nyo apara gurigor. Apay, Filay. Agurigor ni nanang. Anya. Heh, dayta ngamin kay. Tanang pasangbay kay, timalas dito'y balay. Ah, anya ka di mananday tanga ibagbagam. Kitwin may, malas di ka anakam. Naarbisan ni nanang. Iso Ay, sana rason dayta. Basta damalas dito'y balay. Isungag sakitin ni nanang. Anay ko. Ay, nagsakit ti tiyan ko. Anay. Apay may tatang. Nagsakit ti tiyan ko, anak ko.
Ay sos, day tuyang tibagbaga. Ag sakit tay samot amin ay. Gapoy ti malas sa simangbay dito balay tayaw. Di kaanakan ni Philay ti malas sa simangbay dito balay, tata. Hindi awan pa'y dadya babae. Awan magtag sakit dito balay. Namapay tangay akas to'y magtay. Adala siguro na kan ko, wanay kontra ito dyan ko, anak ko, Ay saan? Talaga kindi nga da simangbay amalas dito balay. Daita, tinalawag, tata. Lakay, nagbalbaliwan ni Carla kunak lang arudan kan ka. Nagbabaw yan nanti nagbasulan na. Ngamapi akas tapay laang tikitam kan kwa na. Pagbalin ng payan amalas ti ka anakak. Kitag pa'y sumay. Amo ka. Kaanakam, dadya babae. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kan kwa na. Di mo kumamat pagpanunutan ni Tidakas ni Carla. Tawan mo't madingar aramidan na diti balay. Ay, papanawam dadya babae. Tapnoawanin ti pagapapaan ta. Anya, Tapnoawanin ti malas dito balay. Kita man, agsakitan dananang kintatang. Gapoy ti kaanakam. di mo sawan ti kasta. Tasan lang ay tama pasamak dayta. Ha? Di mo kumamat pagatapan ni Tidakas ti kanakak. Nagdakas launay ti pagkitkitaam kan kuana. Papanawam nga minag dito'y balay. Tapnoawanan ti malas. Auntie, ada kadwa kasi mangpet. Ni Marky. Nobyok. Marky. Ni Auntie Feli. Naimbag nga oras yo, nana. Kastabot, Barok. Ala, subrag kayo. Ala, agtugaw ka, Barok. Agyamanak, nana. Auntie, umay makisarita ni Marky. Tagkasar kamin. Ha? O nana, kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kasar ko ni Carla. Kat, ada kayo dayta, Noanyat pagdating yo, makaamo kayo. Ay, bariyak na yung tata. Bariya sa asawang bay. Kitnuintid kaon, baraw. Ha? Awan mo tata. Sa nga ribaw, jay kwartam. Sana ya, binariya kiti 750 pesos. Ay, hindi na kulawin ha. Ti ko nam lukod na. Ha? Hala, pumanaw ka. Tamangan numakabil ka. Ha? Pumanaw ka. Ano ti customer kayo? Basta inted kaon, ti bariyam, piryaw. No kasta, pumanaw kan dito balay, kaanakan. Auntie, takasta ti kayat ti asawak. Yawid na kun iji lugarda. Naalakot, adakan ka dayta kaanakan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo iti asawam. Ang umay kanto kumalatag paspasyar dito'y balay, Auntie, namnamaan nyo dayta. Nasaya at may tapimanawan na dya ang malas. Isutin ang isang bay iti malas dito'y balay. Awanan di tao dito'y balay, ng pagsawampay la iti kasta. Kitang pa'y sumay nga isutin ang isang bay iti malas dito'y balay. Hinarabid na iti naminsan. Ang mga nusan lanam naminsan. Ang mga no namin na dawn. Iso delikado kadwa na jay. Makaakar iti basol na jay. Filay. Nalahuston, awanan ti kaanakak dito'y, iso asardengam kumamot na padpadaksen tiliklikkudan na. Saan ko apadpadaksay? Tapudno amin ngay bagbagak. Pudno mo't ang nakaaramid iti anomalya. Isakit mo pa ilang may kit agdadata lang arudan na nagbasaol. Ay na. Di mo't laging bagan dahil uyak mo lakay. Mano abula dun nga uyak ka. Naging patulat ka. Di mo mo't kaya tagpa-doktor. Ang damit magatang agas. Saan nila masabol na itang doktor? Manon nga agas na ginatang mo. Ngamdi ka mo't laging bagan lakay. Ay, aging bagak tulat ta. Ni alala. Ay sus. Daramot kan tiing bakwar mo. Hapay nga ay, bagay, mapantan ito, doktor. Ala. Hinta nagpatikap. Lakay. Ado tinaduktalan ti doktor asakit mo. Kan adda kanupay lang kanser mo. Unya raw. Sakpay kaya ti matay. Filay. Ay, agkararag kalakay. Ada si ti Diyos. Diyos ko.
Pakawanin nak iti at nagbasulakin ka. Nudusak na ito'y. Gapo iti panagsasaor ko iti padak at tao. Pakawanin nak kuma. Kinapudno na. Nagsasaor pagtagilakwan ta iti bagas. Ato ti kinuskusit ko. Aniya! Tulungan na ko mga agkararak. Tapno ikan nakpay ti Diyos. Ti kundaway ko nga agbalew. Pagawalan na ko maapo. Pagimbagan na. Kaya't ko pa iti agimbag. Jak na naman nakasto ti masangpatak. Masakit mo't gaya man niya, Uncle. Ay, Juan Carla. Agdudu maasakit ti kimpet ka niya uncle mo. Iso anakapsuuten, kimutungan. Uncle, agpaimbag kayo Addo ti tulong ko kada kayo, auntie, uncle. Naimbagla paggatang yu iti agas ni Uncle, auntie. Ay na, agyaman kami, Carla. Talaga kasapulan mi ti kwarta itatanag ngina dagiti agas ni uncle mo. Carla, agyaman ak iti tulong mo. Kat pakawanan na kuma, kinapudno na. Siyak, ti maditaramid na. Banag apag bababawiya, imbagbagak amalas ka, pakawanan na kuma. Lipatan yun dayta, Uncle. Napakawan kayon. Tikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Agkararag kayo. Pagitakas ti ugali, nalabit, dusa kunda ito'y. Ay, lakay. Dakkel ti asit ti Diyos. Di ka mapukaawan, itinamnama. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Rebila, pantayam dagiti addim tamapana ka ni Jay Talaw. Uwin, Lolo. Agluto kan tumutay ni ti pangaldawan tayaw. Amog dagdenday. Uwin, Lolo. Sige nga raw, mapana ka. Tapno malpas ko ti trabaho, Jay Talaw. Andayta, napaturog ko ni Troy. Ipaigdakon. Agluto ako ni di pangaldawan mi. Sa paagtagluto, tapno. Ni, agdalugan na nagsardang iti batog ti balay. Ninsamot Sir Orly. Ti akin daga dito'y ayan mi. Mang Fredo! Mang Fredo! Ada kayo! Isungag pa iso. Sa bali man ang tilugan na. Talagang abak nang ni Sir Orly. Mang Fredo! Dumanon kayo, sir! Agyaman nak. Ada dalulom balasan ko? Awan, sir. Napan iji talon. No aday bagayo kan ni Lolo. Inakbiit ayaban. Uray kat asidaglaang diti balay ti talon, sir. Sige man nga rod, balasan ko. Pasensya ka na. Kahit agyaman na. Agsapsapaw ni Sir Orlay iti agbalin ababa ununda. Awan mo't mairekomenda ka pa. Siya ko na, Lolo. Kaya't ko tagtrabaho tapno makaurnungak. Kan makatulong ak kada kayo. Anya?
Sino nga iti mga iwan ka nagiti adim no pumanaw ka? Kaya't ko ti makaunong lolo. Awan nga ron mga iwan ka nagiti adim. Nang runa iti buridik nga adim. Na imbag nagiti dua kakabsat mo Ta medyo dadakkel dan. Ngam ti buridik nga adim ngay. Awan mga iwan. Tanay, kanayo nakmo ti jay talon apaw. Mabalin mo't siguro nga ikuyog kun ti burida kakabsat ko ije balay da Sir Orly. Uray ta nasingput mo't da sir. Amo ka maawatan dak. Ay, saan? Kababain. Kasano nga ron makatrabaho ka no ikuyog mo aday? Ay, saan ay? Nakababain, apaw. Mapanak ije balay da Sir Orly. Ikuyog kun ti kabsat ko. Uray ta damot kwartak nga idumdulin ko apag plete mi. Gundawayak ti kaawan ni lolo diti balay. Inang agpatulong kan ni Sir Orly. Barang kayat nak nga agpaay kas babaunan ije balay da. Abangan no agungit ni Lolo, numamuan na ti kaadayo nga agkabsat dito'y balay, Remela. Pangaasiyo sir. Da kayo ti makisarita kan ni lolo. Ha, Kayat ko nga minta agtrabaho. Da kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko, sir. sige, umay ka. Agawid tayo ni balayo. Apay, sir. Didak ka di kayat nga agbalin ababaunan nyo. Kabaulak dagiti trabaho iti balay, sir. Nagagatak. Agawid tayo ni balayo. Ta ipakada ka kini Lolo, Remela. Saan ko kumaapalubusan, sir? Tawan mga awen iti buridan nga amukaw. Nasapa mo't ngamin na pimusay dagiti dadakkel da. Isu nga ulilan dagiti apukaw, sir. Ay, wun nga rod. Nakakaasimot dagiti apo ko, Mang Fredo. Nakunan ni Remela nga ikuyog na ti kabsat na iti balay. Ha? Ay, nakababain mo't kada kayo, sir. Amangan mo awan ti matrabahuan na maramidin na ti kasta. Kabaulak, lolo. Duamot ang titawan ni Troy. Amunan ti sao. Ngam nakababain ka ni Sir Orly, apo. Awan ti problema kanyak, Mang Fredo. Mawatak na ita. Iso nga okay lang. Iso ano kaya't ti apo ko yung tagpaay kada kami kas babaw nan? Sige, alaan mi. Takas makita, kit desidido ang makaadal ti apo ko yun. Una na kami na kaya't na ti makaurnong para iti panagadal na. Kartinyak nga ibalaybay dagiti nga baak. Tapno makadalusakon. Kat masapa ka makaluto. Huston, Troy. Anyaman ng tisangitam ay ading. Maturog ka kadilat ta di tabukot ko. Inuba ka lang arodan. Abay, anyag sangsangitan ta adim, Remela. Kuha madam, agpampambarlaan. Makaturturog siguro. Ay, anyan ti kasta lang ayong agkabsat, Remela. Walas mo ti pinangubam ni ta adim. Kaya't mo tay gatangan kay ti carrier na tapno saan ka marigatan. Saanan ma'am? Nairwama ko ni ti kastoy. Manipod ba si ti kabsat ko? Insuro nakday dinanang ko. No kasano ti panangog ba iti ubing babaan ti ulas? Ay na, biliba kiti kinagagat kin kinaanos mo balasang ko. Madam? Amom, kaya da ka pagadalan. Ngam, kasano nga gadal ka ngayon at damat ikabsat mo anak ka ati pilatakan ka, Remela. Sana problema dayta, madam. Ikuyog ko ti kapsat ko iti pagadalan. Makipakpakaasya kitagbalin nga maestra. Napalubusan na kamang ikuyog iti kapsat ko ijay. Aniya? Sigurado ka? Saan ka mabain, Remela? Saan, madam? Apay ko maamabahinak. Diyak iba inti kapsat ko. Basta kayat ko ti maka-eskwela, madam. Ala, agtugaw ka laang dito'y Troy, Juan. Di ka agsangsangit, Uray ta daginatang taakanam. Nagitoy, mangala ka laang dito'y supot no mabisin ka, Juan.
Ulita ka, di kag sangsangit, tapno maipasdat ko tagdangag iti teacher ko, wan. Rugyan dakman ang dagiti kaadala. Adda makaawat kanyak. Ngam adda madlata dagiti manguy-uyaw kanyak. Saan da apat yun akabsat ko ni Troy? Ibagbagada nga anak ko iti kinabalasang. Hoy! Magtal na kayo man! Di ka lamasyan ka ni Remila. Remela, ada chocolate iti bag ko. Itid mo iti kabsat mo. Nakababainan kan ka, Lloyd. Inaldaw kang agbalon iti makmakan. Tapno dala itid mo iti kabsat ko. Wen tapno di nakadisturbo nga agadan. Agyamanak kan ka, Lloyd. Nakananos ka kanyak. Nangruna launa iti kabsat ko. Masya na kamin kin ka, Remila. Nangruna no kasya kat katawaan da kadag iti kaadalan ta. Awan problema iti dayta. Jak ikan kanu ida. Basta siya, ti panagadal ko ti pang pangrunak. Gundawayak ti kada dagiti tattawa na saya at ti panagpuspuso da. Amang tultulong kanyak. Tapno makaadalak. Nadamag ka ken ni Sir Orlay tirigrigat mo amang ikuykuyog ken ni Troy iti pagadalan nyo apaw. Isu-asuko na kaun ti adem tayawid kaun. Iawid yun ni Troy, Lolo. Wen tapno maipamaysam ti agadal. Wala. Maladingita nakitipan na kaya dayon ti kapsat ko kanyak. Nairuamak kami na nakanayo nakadkadwak. Ngam sige, palubusak kong tamo kasanla siya ti marigrigatan. Pati ti kapsat ko, nakapupuklat na kami na ni ti classroom mi. Way, yawid kaun ni Troy. Kitsaya atem ti agadal, way. Aggagagit ka dito'y balay da Sir Orlay. Man-manaw ti kaskadakwada. Nakasingsingput da. Isu nga igaid mo ti agadal. Uwan, Lolo. Ikarik. Basta diyo ko mangarot baybayan ni Troy, Kastamat ng dagiti doa pa'y kakapsat ko. Way, sana balay. Ta si daglat ti talon iti balay tayaw. Mabalin kulat ta ida apanawan iti balay. Sa akong tusok na suknalan ida. Remela, makatawan na ti orayanen. Agturpostan iti panagadal ta. Uwan nga rod, Lloyd. Sapay ko mata makaturpos na agpadpada. Wen, basta igad ta ti agadal, Remela. Uwan, amom, ti pamilyak ti inspirasyon ko. Kaya't ko idaayaon iti kinarigat. Kat dakkel mo ti utang ko kadag iti amok. Ta isuda ti mangtultulong kanyak. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Ada awag mo. Sungbata mo. Ta ituloy tan madamdaman ti istorya. Sige, panawan ka pa Remela. Sige, Lloyd. Ni Lolo ti umawawag. Hello, Lolo? Apog, agpakada ka pa'y lang iti pagadalan yaw. Kastamutin ka na Sir Orlay. Tagawid ka. Apay, Lolo. Awana ni Troy akapsat mo, apaw. Anya, awanan nga. Anyag kaya't yung asawan. Natayo, iti kapsat mo, Remila. Imbate, kanyan ti makarlati adem. Kastamutan, nagitinwa pa yakakapsat mo. Sana nasiputan ni adem ti susurot na. Kadagiti kakapsat na arimuar. Imuli na, iti bayabas. Saan nabot na napuutan ti panagturong ni Troy, iti bakras. Natinag. Na ito pati ulo na iti bataw.
nga isumod na, di patay na. Di batid mga ka na kayo, aniyo may bayan ni kapsat ko. Hingkariyo kanyak daydasak pengen nyawin niyo dito. Hingkari nga nagtrabaho. Kasi prakiti mga dalan. Tapno mga turpusak. Nulungan kan tumat nga eskwela. Nga mapi pinagawan na kami matana. Try! Hiram sa Diyos ating Diya ko nagsubli dyan syudad lolo. Anya, kasanam ti panagadal mo, apaw. Diya kaya tatiyag eskwela. Anya, Awan ka anas kun. Kaslawanan ti ser pitibiyag kanyak. apo, di ka kumaksaw iti kasta. Patibkeren tayo kumati pakinakam tayaw. Natay lang arudan dagiti dadakkel mi. Saita. Natay man ang tikabsat ko. Apo, amin tayaw. Agturong ken patay. Adda kami pa'y mahit ka dagiti dua kakabsat mo.